رندا عثمان مامۆستەیە زمانی کوردی جعفرینێ باوایەکی ڕاستەڕاست لەگەل منە میێڤانا منە. مامۆستە رەندا ڕۆژ باش، سپاس و میێڤانا ڕووداوی. ڕۆژ باش مامۆستا، گەلێکی بخێر هاتی. سپاس جوارە. تو گەلێکی بخێر هاتی. تا بریارە هەری داوی دیت نەهاژی من دناوا نوچەیە دە بەحث کردی. یا وەزیرێ پەروەردەیە محەممەد تورکۆ مادەیەک زێدەکردنە بناوێ زمانی بیانی بەرێژی عفرینێ هەر دبنڤی ناوی دەبوو یا بناوێ زمانی کوردی بوو. بەێ مامۆستا دەستپێک ئەس دەبێژم ڕۆژ باش سپاسیە وا دەکەم. ڕەوشە عفرینێ ئەس شتەڕە بێژم بەری vê ji sala 2014 de zimanê Kurdî li Efrînê dihat fêrkirin li dibistanan. Di sala 2018 zimanê Kurdî ma li Efrînê, di sala 2022 li Ezazê di zanîngeha Heleba Azad li peymangeha bilind ya zimanan zimanê Kurdî dîsa daket û nêzî 150 xwendekar tê de xwendin. Wê hingê zimanê Kurdî wek astên sê ast hatin xwendin. Piştre daket Efrînê ew ast dîsa hatin xwendin. Heya hêsal 2025 em matmayîman ku zimanê Kurdî radibe û biryar derdikeve mamosteyên Kurdî disekinin, ne di maldarûdinin lê ama madeyên babetên wênexêzê, mûzîkê, werzîşê didin wan yan jî mamosteyê re fêbin. Ev tişt yanî hem mamoste hem xwendekar. Baş e. Mamoste Renda. Eştera bêjim. Kerem bike. Belê. Dixwast çi bêjî? Tiştek li bîr kir mamoste peymangeha zimanê Kurdî, peymangeha amadekirina mamosteyan beşa zimanê Kurdî jî hebû sala çûyî 2024 de. Yani xwendekar ser şêst xwendekarî tê de dixwend. Ahê sal yani xwendekar dema ev biryar bîstin, yani moralên wan hatin şikestin. Hinek jê xakişandin. Gotin pêşaroja zimanê Kurdî tune ye. Ji ber vê yani rewşa zimanê Kurdî gelek bandor lê bû. Baş e. Mamoste Renda ji bo van xwendekaran dixwazim ameje vê xalê bikim. Şevê din ez li gel rêveberê wê peymangehê axivîm, peymangeha amedekirina mamosteyan. Diyar ku ew jî li gel wezîrê perwerdeyê li ser xetê bûye. Ji bo van şêst xwendekaran êdî wezîrê perwerdeyê gotiye ew dikarin xwendina xwe temam bikin. Lê xwendekarên nû yên beşa zimanê Kurdî bo îsal êdî li wê peymangehê nayêne wergirtin ji niha û şûn de. Em bên ser vê biryara ku derketiye, ev biryara nû derketiye ya wezîrê perwerdeyê ku wane hatine zêdekirin pola heşte, pola nehe, waneyek bi navê zimanê biyanî. Wekariye piştrast bike ev waneya zimanê Kurdiye yan zimanên dinin ji bilî zimanê İngilîzî? Zimanê biyanî ki waneyê ku daketine ew wane Frensî ne. Babeta Frensî ye. Aha, yani niha Frensî li Efrînê tê xwendin? Belê. Heya ne hatine bû zimanê Frensî, ez li dibistana Amedehî xwendin didim ya Efrînê. Yê keçan tedvirda zimanê Frensî daxistin şûna zimanê biyanî. Yê zimanê Kurdî tune. Yani niha zimanê Erebî ji xwe yê menhec hemû ye yê rêbaza xwendinê. Zimanê İngilîzî tê xwendin û zimanê Frensî jî tê xwendin lê xelkê Efrînê ku Kurdin ne ji mafê wan e ku bi zimanê Kurdî bixwînin. Belê ne mafê wan e ku bixwînin. Perwerdeya Efrînê çi dibêje? Nêzî 15 sal bi Kurdî dihat fêrkirin li Efrînê, dixwendin li Efrînê. Rast e. Rast e. Ev saleke ku ev yani vê sala xwendinê de ev yek nemaye. Perwerdeya Efrînê çi dibêje li ser vê yekê? Perwerdeya Helebê çi dibêje? Me name dabû û li pêşiya muhafizê Helebê hat Efrînê. Serdana Efrînê kir xwendekarekî peymangehê rabû mamosteya jî rabû axivî vêra gotin em dixwazin xwestekê me aniha ku zimanê Kurdî dakeve dibistana.
زمانی کردی وگره پیمانگه سال یکم زمانی کردی تیدا هبه جبر جیر را بیه سال یکم خواسته که ما کو خواندکارین کو آلی ریببری خسر باورنامه خواه آنینه رفا نها رفا دوزده نکارن ده دبستانان ده بخینن نکارن ده زانینگه ده خاطومار بکن جبر به ام به خواسته که ما اوه و اف خواندکار دربای دبستانان دربای زانینگه ها نمینن ام زمان کردی دخوازن زمان دویم به ده کومارا سوریه ده بله خواسته که ما اوه والعفرینه بطایبت زمان کردی هبه والحميده برن کو کرد لهنی ام زمان کردی دخوازن پارێزگار حەلەبێ چ بەرسفدا لەسەر داخوازاوێ خوێندەکارێ پارێزگاری حەلەبێ دەبێژێ کو ئەv ڕەوشێک سیاسیە بدەمێرە بەلکی وارە چارەسەرکردن مامۆستەرەندا یعنی ئەv کوردێمەنی عەفرینێک و vێداویە vegeriyanê ser mal û milkê xwe li Efrînê li navçeyên rêveberiya xweser bûn bi rêbazên rêveberiya xweser dixwendin ew nikarin niha biçin dibistanan yani şehadê wan nayêne qebûlkirin nayên pejrandin nayên qebûlkirin belê yani bi hezaran niha xwendekar êdî bê xwendin mane bi vî awayî belê bê xwendin man belê زانینگەها غازی عنتاب دەمەکێ بریارستان گو ئەم قبول دکن وان باوەرنامەیان ڕەفا دۆزدە لێ ئەمە پشترا یعنی بریاری خۆ کشاندن و خوێندەکار پەرێ خۆژی برن و تشتی ویسا نەما يعني اگر نها خوندکارک پولا نهیبه ل نافچین ریوبریا خسر خونده به نها العفرینه دوی چبکه يعني دوی وگره دیسان جو پولا یکی بخوینه چاباد بتشته و ساعت چد که يعني او خوندکار چد نه ما دارودنه بله ما مسترنده از ویجی جبیر نکم چن ما مستین زمان کردی العفرینه هنه از نيزي نيزيك يونس اشترى بيجم جسي سد حياة ترصد ما مستقبل كم هبن هن ما مستقبل د جندان داين الجندات طبعا اشترى بيجم كيمنا فهن ما مستقبل جند سي جند دشند جند سي جندان لي هما لباجار العفريني الرجل جندريسي ابن فشيد مازن ابناء بلكي محر دبستانك مازن تيدو هابي يعني دبستانا مدى امسي ما مستيكوش ديبون لي هما دارن دنجي بلكي كيم ترجي هابي دبستان هنا دما مستيكوش وندوام دكن نهاية يا هميهن شكار هاتنا دور خستن بلي نانو ام الدبستان انا ام دچن دبستانا لي هما باباتي ما وقت مشتركوتيا موزيكا وينا خيزية ورزشة بفيرنجيا از گلکی سپاسیاتت کم مامۆستەرندا عوسمان مامۆستەیە زمانی کوردیش عفرینێ تولگەل من بووی تەبالکشاندە سەر ڕەوشە زمان و داخوازیە نوە لە عفرینێ گەلێکی سپاس بووتە گەلێک سپاسیەوە دەکەن ئەف دەرفەت وەژمارە بەکرد کە ئەم دەنگی خۆ پێگینن و ئەم هێویدارن و ئەف دەنگکردن و ئەف ئەم فێدەی بینن سوودەی جێ بگرن ام جي في هيفي دنو روداو جي مالا ويا ودنجي وا ام دغهنن همو اليان قالك سباسياتكم واب اركسرما